Mai kagan sendui panggan tina mai tong tan thalo mai translator nun proofreader nun mai nun kan chai anu RCPT dakroina acronym tina slomye kuma tawding tawbong go ai mai tong tan ko ni sani sa de ke alumni go ni thu ko mai ni nai ani udom mai ka hau infal korina tau tai mene ko sai ni ko iran ba ko tai ram ba me bhan tai mai tau ro pai ne ni emotionally anu hone abu me na e bam ko tai bam no bi bam ma khai mai mo to no retreat house ni ta no me kum na tan me ngong ko headquarter ko ni ko Sacred Heart Catholic Church ni bang tingum kenai bang me bang ni tuzang ni arrange ro na bang mai ta mai ni tuang ni dai na ni tuang kumling na re dau mai ta bang ku thei mai sa tau ni tuang the ma tau Bible as a token of love. Sister, nukam Bible ka first copy of the ke ro my father sister thana de bai to ki de le de That'll be the last one to take. Mai sân đi hơi. Thầy rất cao thôi đi. Oh, this Sir George also, please look. Translation through reading so my committee right now, Reverend Father Hillary Sir Robert Gisnan, IAS Retire. The plan for the January supposed by Brother Dyson Long and Sir Casey. Datang kau hadir January supposed by David Bongsinan by President RCD Assam Manipur. Datang kau January udah Gregory Jimmy Graham by Oza Jimmy. The Datang kau hadir January supposed by Pierre George Husinan, General Secretary RCD AMN.
Tentang kau ini dari jenderal sepuluh rumai, usaha pembuang hilari buang mai. Tentang kau ini dari jenderal sepuluh rumai, usaha ke bongkit bung Thomas. Datang kau ini religion mulai sepuluh sumai, udah sekap pun mulai Ergis, Mary Immaculate Paris Impal. Datang kau ini religion mulai sepuluh sumai, udah Simon Dan, mulai RCA President, Mentor Kidney Saint Paul Paris Salaikro. Udah Simon Dan, mulai Tentang kau menurut jenderal sepuluh sumai, usaha Londoners Kamson, usaha Londoners Kamson, Last I take this privilege to say and honor Reverend Father Michael Hingler, the parish priest of Don Bosco, Kaupung Parish. Please, you may now, National Bank, you are the bank, you are the bank. Next, I would like to honor Father Nancy. Thank you, Father. Như rồi Catholic Bible Translation Committee là xóa nó lại cùng hoạt động tôi ấy như thế để nuôi người đâu như Christian người ta chúng nào đó là sự Christa là xóa nó người ta ao ao sai class xóa nó người ta denomination chúng nào nó bên chúng tôi John 17 verse 21 thầu đó là sự Christa là chúng tôi dùng sẵn thang và cái dùng này vậy dùng sẵn là kami akan masuk ke tukang belum lagi tunda kalian gantikan kau anu tong 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 gue namai belum be dai là mình thế mà may là cái này sao mà cái này là cái này thế nhưng mà nó kinh nó là cái là mà lại không có thế Matthew kita John from Bible Translation Committee dia thamaya Saul ni memang sah, sama je Saul ni tiba-tiba mengkai perbuatan dengan kepala bangsa. Sani baju nama punya, lihat dengan mak yang pertama. Khala sani beri tham dalam sahabat Tuhan dengan orang yang berkata. And the sun is playing its role very well today. Warning is one of us that I'm coming, you come along with me. So I think after short images and others are moving step by step. Maybe the program will be over once they reach the gate. Okay. So thank you once again.